Hello again guys, welcome to a new video and probably a short one again. Maayong gabi Canada and maayong buntag Pilipinas. Karon guys, mag-unboxing ta sa Mavic Mini drone guys. Ako na siyang palit yesterday ug akong gipa-receive so ako ra ning gi-pick up. But yesterday I was so tired so wala ko ka buhat og video, so short video gyapon unboxing Mavic Mini drones. So bago ta mag-unbox, stay safe, stay calm, be wise, stay active, stay healthy, and stay home. Okay guys, so magsugod na ta og unbox guys. So tunin ko anon ang kuan guys, dali ra gyapon na siya guys. So yeah, wag kani siya kay mo ni siya roy popular nga kuan guys, popular drones kay mini drones kay kuan mo ni siya guys, handy, but I forgot the extension ug ang charger ug extra battery. So karon guys, magsugod na ta guys ug unboxing guys. Sorry guys, kay medyo hugot gud kang pagabutang nila sa kuan guys, oh. So yeah. So I don't know guys how come they put it so tight. So it's hard to unbox this drone guys. So pasensya gud kay guys, kay tight kay ilang pagka kuan guys. So nagaguba na guys, oh. There you go guys. Okay, so there you go, we unboxed the drone, mini drone, the DJI Mavic mini drone. So see guys, importante guys, naka tuck-in na siya guys, nya mura ra siya gibug-aton sa cellphone. So muna gipalit na ko ang DJI Mavic mini drone kay handy ka kay ba, oh, gamay ra kayo ba, oh. So yeah, so ato ni siyang kuan guys, ito ni hinahinayon guys, kay delicate kini siya guys. So guys, natangtang na guys. So ito na lang guys, kuan to yung kuan ba yung pako guys ba. So so guys, na kuan na siya guys. Oh, sinsya yun kay guys, kay dili lagi ko ng expert aning mga tech bitaw guys. So guys, oh, mga ni si guys, the DJI Mavic mini drones guys. So guys, handy kay guys ba, oh, gamay kay ba, oh, handy kayo. So paano na siya guys, ato nang gi-unbox ang drone. So, kini ang yung pako manima kuan.
So tapos guys, mauna iyang remote. Ano siya yung remote guys. So ari ibutang guys, abliho ni siya, ari ibutang ang giningkon sa cellphone niya, pa man siya mo kuan guys. So yung So ara guys, muna siya guys, ari ra ibutang ang cellphone tapos i-connect and then magkuan pa ko kuan guys, tawag ani guys, mag-upload pa ko og apps para sa the DJI ari sa cellphone para mo na siya ready to go and ready to fly. So yeah, palit pa ko kung extra battery guys ug extra tawag ani guys, extra charger o cord kay usara ka battery ilang gi hata guys, mao ni guys. So aron na lang ko anon guys kay na humana man ta og kuan unboxing mao ni siya guys. The drone, the DJI mini drone, ang iyang remote control guys. So I still gonna study this because I'm not expert in tech. So there you go guys. So handy guys, like, and then lightweight, mura ra siya mura bitaw siya cellphone gibug-aton. So probably dire lang nato ni humanon ang atong vlog guys. So salamat sa pagtan-aw. Thank you for watching. See you next time guys. Peace out.